Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMDC Berim Jokla Umkra Malki District Council Constituency Ba Fantin Joseph Lakadong Hakak nyotuk leber atar pausan ula playpad ba ikin lightly ki kamera kelas baga kamera syong that kinong hikai Jangran Bosco Secondary School mau kasyang ya ka bola penyo limba ke Chief Minister Special Development Fund atar pausau ka bekot khat saulak khat prajar tingta min baudong long UMDC ya ki di kamera kelas bathmai la kirkhu kordo do Reverend Father John Paul Lingdo Haringkar kejinan lang jong ke head teacher jong ke school ke kong Eleonora Warba uba John Jason Warba ki dikhot ke school managing committee urang ba shnong ke mau kasyang ba tishal khargongor lemba ki kinna school daga jinshna ke ne extension building klalong ke jingkir khu bar ke jimin toy ke bakhra ki khinna bat ki neng kai jong ke school kita akan new dari umat apo apusan yang ini men sakhi benar baik ada extension ke school building dan school secondary school mau kasih mimpi lengkap. Sebab itu tak dilakukan. Tujuan terlepas berkuat manusia berkuat. Problem bodoh tahu kolej bodoh kerja kerjanya. Hantar mahasiswa ke masa kemana cikle ke sekolah hantar kerja ram cumi ba kantin kolej bodoh kerja kerjanya hantar logi hantar mikirnya kai baru kunjung ke sekolah. Kakti bersebut cemu, kecapian ke bapro ke cemu, kedonun kebayar ke cemu, nasmau bang melasyo ban siu keliang, iai cingyu ibarat lalung terlihat bapana terlihat babang batiang, balikwan, ya kiai cingarap kibedai, bab kini ki mensiam kibadon akan di sekolah. Udah terang kata-kata bagi kena coba di kesidang. Bagian kiau syafrang hak cengdang cengsa. Bada bayu i badan kicing guna. Mari bad penan kami katu katalen. Kumbau belai ulah ayah katalen. Lanang penroi si penroi be katu katalen jauh. Badhadu bangin dayua di dalam kumir di sekolah kejongi. Sipun berjisen nadong sedang lapan biang pilih lapai pilih ini bamangi kita ingkai baru pai ditolak nimdon kalah dengan lain lepas piwan baru buat ban keli banuan kiai cingdon kam mengalah bangliat Haibor ipapla kelong MDC nga ngalayo banle Shibun nama ta ki school kini akaleng kini kita ke jopi abang ai lek banjuk jat bagi kin judunduna barbor ngalale ban watlat ban senyang hai nui bentang
ngapan pa kejing sungu yok chief minister jangi Shri Conrad K Sangma ubah man banganai ban ut na beta jong kejing kam jong konferensi jonga menunjukkan taj namar milik pan na beta kabah kamiat jong ka imlang kasalang yai padar ibala keku yakni ke school ba internet babu katekis sister la ai kejing duai barit Jason iwi na kirang pa paya jong ke school ubah letak lapat presiden untuk kali ke school juga day jumi ngai itu nak bercua walang imlong MDC syu sene katan dari nga yale hi ka kepala kala telenti ban sinyang biang yang ditan di school ada kapali kala kapali sibun ba jesen ba juga day jong pelok jong pi ba jonga kala nang ejan kala nang tei nam ta kali ke school I lang ba snong ibangila itu kejingkran joki kebalang bos tanat mentan wan langin don kejingan istat rei kejing buram mit pa kalong ahmad kani kejing pintu jonga ikina skul ba kamentoi kejinang kejing stat kamentoi katak spa ka paulada iki kemi pa tim sunyo pin ko tim buram yaki bat kejing long brio jong piru kanum long ka papura lada pin la ban pendat kita I ba Basil ba Samuel ibangla itu lagi kipor sisa ngakan mau ajar khat pra ngawan kani ke school kalong dakumbai minta ajar apusan ngawan bandade ba syuya denti la kembakala trai la kembong kamdei te ke school kaji tenat minta kala idon buram sisa ke school ke mau bawan di CP ong ka toilet kambiang minta ngai klai biang don ini kita ngai klai pu sisa kajing tengkiu hak infrastruktur kadai gawai ke pa IMC mi kena ban pulih wat ikino hikai ru bagi hikai kisu tenat kisu sarong hembai bagi hikai ya yang terap hikai yang school building bapaka gadon ni kejeng repair tampang Aisyah kejeng kubli kempang ikino hikai ba len nyala dia kiba len sisa la dia kiba IT ru namanta ban kentiu iki kena school kijungi namar ke education mentang don kam wan langi ong bang ipuli banyo kam sarkar ngipuli bangin long officer kalong ka babakla bangin puli tang balong kinang tre sarkar dan ngipuli bangin yo kita kejabing ka basyampang bangin yang halaki kijat la jong bangin tre ki company ki bape bangin seng kam seng jam la jong kata kadai ku tapi kedan kam yang kijing puli ngang la yo lat minshwa ban tap kam yang kam sarkar minshwa kijing rap bahye dari kantre makwa bande la iluit banle hakajing pinyat kejong-jong ke kantre ngai benta sisa ngamong banga mlong MDC syu ngam dan kam dan jam syu ngai kadi kijing nang start kejong ka pangala jadi ban pinyat sahmat wala ngam long MDC syu ngantre de kwi kam namal bangaladon kejing nang start kemungkinan kibaki bakimnan kejing nang start ngai tada kitre si tempat ublei la lelenti tawajjah du jingkan kali ke sekolah kai ba kalanang kiu ngai ba house nem banganwan nang kiu sisu bat pinang iyo kilat lelenti na ka sarkar ru na kinong bikmat kijong pi na ki MLA ki MDC ladang ni sinyang nang tang dia ru kan no kalai paho ngai kadai barobor ke jinga trailang ngata temple namta ka education kijong pi ngai yeng ka bagku ka bagantang tempurom ya ka bat ngait bapin long kita ki klon thana jone school kinwanra burom ya ka school pinkentiu ya ka school lingba ki results ki jompi Mapinang ay kajing Kristan ya ka school kanang ba ka school kanang ya ke wirat nagapor syagapor hagi por gibangatan lontang kumbe ni kina school chong ka school ke ngala bono ngapi ba ka school ka classroom ka bagi syong menchwa kalong tang dai I jumkiar belong tang dai lentang ka tulung lesek long dang lembari itin ka ba kata sekolah lagi por bangidang di sekolah ni hagi senam hapo chong senam khandai po ke kata kadang dai sekolah ka ba lesek ka ba banyu khana dang sekolah rai henry kelempe perkat ba ga juga ku chong play ka penurong kumli kumbaglong mentah
Mapi ki kena sekolah ki bawan mentah ki sekolah pidap dari juga sorong nomor pada piung lagi classroom ki ba ki standar dan ke bai tenan ke bai pro iting hendai kita report jengi ki yo IT classroom ki ba ile ran penyetu kana ya ki kum ki kena sekolah pemerintah hendai ke bang sungu tolong ba kali ke sekolah kali ai ke jing start jing sempang aga bangala penlong kum ni kum bagalong hado kar ke ni ke klip mat ke pemerintah hendai na ke benta gini gisni blalek no ke jing trace tom jong pi kalau pau shna ha kani ka shlong ga thaw chingi kam tam e ha kani ka skul mar kum zo na so ban pau ju sungu ka bakhra ya e ba fanten ibolong e embassy jongi ha kani kisi balik no lemba ba ju treshi dom ga jong e ngaswo ba kani ka sigi kolong sisa ka bakhra lemba ga jing ko ga jong e ban shim ching kli lang na ga banta ga jing bet jing diang jong kani ka skul ngaswo ga ban pau ju sungu ka bakhra na ga liang jongai ya ka dor bar shlong lemba irang ma shlong ha ga ba ilalok ti no siang lang sha kani ka skul jongi ha ki benta baper ya ga ba ngam kwa ban yo ga teng na markan sa shim ya ga po sarong kindiat hangni ha ga ba yede barkani ka secondary jongi ya ga ba gi lasang ban yo ya gi kena ban let atene ga matrek ha ga ba hantai po sentar jong ga St Francis School ngani tu kana sarong ipil ngam dei bangaju kop sarong ndai gi sisa ka ba nimla ban buri ba na ka tai sentar lepat champion lagi kena na gani ke sekolah nomor ba buntli subjek le yo distinction kita ngasuh ban pau jo sarong ipi gi kena sekolah di pelapas yang matrek na gani ke sekolah mat ngara ai masih ipi gi kena sekolah barang puli mentah niru awat nom du mensiam yain tur syafrang train shitom kono yak jing sneng jing kra yak jing kai gi bagilo kai gi ai kenang bagalawe jompi kan mom ke bapernai pi yo ya gani ke sekolah ke batmai ke extend lesa kamlom ke bakmian tang pisia ki ba ki kena sekolah le gi kai wat ki kemi ki paham ai kum ka snong gi kemian pisia la yo ke sekolah ke kamera kelas ke babian hakipor pemensua ha bangawan ha ying dorbar pi pelong ha ying dorbar sni ke air light ke labomon room ke labomon ringi nang ai ke cing pum ke cungka ringi ayu yo ble ba ble galat pisia kum ke sekolah pi yo kum kan ka kamera leng ba EMDC ke cungi ibala som khat manta ba fantin la kadong nakaling cungi ngi sngoban pelpau ku jik sungu sibon ya ba fantin la kadong bat ngi dai kerpa ro wadu mesim uble nang sepat ipai da ki wi ki benta cu ki trakam ke cumpai unang kerku ye ga yim ke siam ke cumpai kerpang e pai apin nang la banai tre nam takam ke bulan salang nakaling cungi kum kadol barsong ipa ka jik kerku kerdo episia ka skol nadu ka komiti kindong hikai ki kena skol ubli kecing sok nang kerku ye pisia apin nang roi terhaya kisne di por baro om tang ha kecing nang kecing stan ndai ka burong ka akor ka bagong san ya ngajukan mau ye ki tim ju kiru tumian ki bong lada kino ki kon ki bokok mu ye ki kimi ki pa ken mau bukin cuma ye kecing be bat kecing dong ngasu thu ila jong bangan long don kecing nang jing sta bangemi la ong bakon nganam la pun bos ko ni pai tang tuwi ke bangala kalau man kerku kedo bakin nama ye kecing dok bat kecing kedo tingit cambo beli nang kerku yi kisne ki por pisia kena skul bar khoi wat penong ki kibi ki pa bakin long ki syakrisa ina ngai kini kisne ki bamanta pun sin ki kibi ki pa ki jau mat na bata ka cingib jungi ki kon ki tai kat ko dingde panggamian dalahe pangmensim du diam ki kibi ki pa ban perkhat ki kon lakoi kelas I chaniang kibi ki pa yo ti suk surah ye ngasiam tiang lo pak rekod ro kursi ki kon kile bom salia ki pa dalam kata pisia bading di skol tonyo ba kecing start ba kam kodor ba ki kibi ki pa ki kam start sibon ben ye ki kon kenang ba kecing start sungi kanang kau na kawi keseng syagwi keseng Kegiatan ru gawe ke momentu kibal ain kalian ke school kaum token of love and gratitude present to Ba Fantin Joseph Lakadong MDC Malki Lain Kra constituency in deep appreciation for your generous contribution and unwavering support in granting the scheme for the extension of Don Bosco Secondary School Maukasia. Your dedication to education and the future of our student is truly commendable. May your kindness and vision continue to inspire many. With heartfelt gratitude, Don Bosco Secondary School Maukasia.
Tidak ada cik tapti macam. Sekolah kembang